Wih, itu apa iki, Cak? Lapo-lapo. Oke, mending main game gelem gak iki? Belum ra. Oke. Apa iku? Game ngene. Jadi tak bedheki to. Terus mbok iki jawab. Bedheki lah sebara pokoknya. Nganut aku. Siap? Siap. Oke. Tapi ono peraturannya ya. Oke. Sing salah dhewe iki. Oke. Masuk? Masuk. Oke, dicoba sik to. Ono pantun kayak iki. Asli aduh ya. Oke. Sehat? Sehat. Oke. Oke. Pertama ya, pertanyaannya. Negara ya, negara sing ono huruf one. Oke. Apa? Indonesia. Ono one le. Indonesia. Ono bener lagi aso. Huruf one. Ayo, siji. Ro. Huruf O. Warga lagi masuk. Oh, negara ada huruf one. Oh, Somalia. oke, huruf ole, huruf ole, Meksiko. masuk. Oh, huruf O, Polandia. Polandia. Woi, saya harus sinkron sama sih. Woi, iki sing huruf O-ne apa lur? Loh. Wah, wah, iki ketara itu dari opini Oke, go. Lanjut.